Oh hey, kim man engine na rem doon. Ray ZR kan ti memo. Hi valve kan ti khan ita a. Hi in na niya in. Hi out na niya. Silencer khuchwana. Chon he ta hian petrol kha a hi blue petrol a lut ta helama hian. Chuan hi ka cam saaf anita ni. Chuan hi block anita. Khu a block rang na sakhop maya. Exhaust side lampang hi rang na sani. Adanga hianin arang china carburetor lam side achung lampang hi arang china. Ti hian engine hi ti hian a in cher chuan ani. Hei zong hi engine chu ni maya lai nung hi ni maya hei ta hian a in vuah ta ti hian khan ani mai ni chuan hei ta hianin boruak bal kha air filter a fai lo chuan ta hian boruak bal a hi blue ta ta hian a block atirang ta thin ani ra han noi khumo in rian ruak kho chuan oil tlan kang wang te ponom theini piston na vua do na khu a fei ang deuh khu a ei inlet lampang tur ania air intake lamani piston a ringot po hen zir tur tam takawma helam hi a chang bi ka helam hi a chang bi ka helam hi a nem piston ro a hen a temperai nang lo ni hi hemi busing hi ngai poi mo tur kan ti thin kha hemi busing hi kan ngai poi mo lo chuan kan block kha a ei koi thina ni a center lo thina te chuan block te ati khuma a chiat ma pha ni block of wa do ne tiang hi thiam oma a piston a thiam lo chuan piston ring te chakarong kala thiam lo chuan piston ring ten ti koi vek theini ni hi chu mechanic pachal man rang to engine lo rem to man atanga engine lo rem to ania piston ring thun ti me chu ne so to ni well chu nia shularlam ropi khop anu ta chan kim te kim ka thien rem do chon aming pum chu ko sei lo ma yang kaka enge khaming kha chain guide timing chain guide ani timing chain guide ta chet chun a ri noi zen head gasket kan vo alenga Yamaha dilara kan valaya a block hi dilara leile thei to pat hei ho MRP rei kha thak ve du in lo om takin sangthum zasari manani hi chuana block thak man hi sang khat zanga nia
sang thum sang li zanga sanga le claim vel oil zong zong nen jon sanga zaruk vel bor ngai don ni chu engine lo chia lo khu pal ho khan in lo hriata chu am block che thak in ania adanga hianin adanga chiat tel khanin sena tam vele hrep thina oil in thak shat lo chuan engine atlo theilowa oil tha in man lo chuan hei barelami alitara te chuang chi dei oil thalo ania scooty a chon man reng lo tur tin in engine oil le a khan BS6 ti ein je kanga khang ho lo kha chu heng tuna engine thar ho a chon man to lo tur ani engine oil leng ti koma siam nge ti pa hriat lo engine oil hlui deuh deuh ang chi kha khang ka man ve lo tur ani chu ti ni lo chuan in engine kha tlo tur angin a tlo don lo tun lai a chon thiam na sang to a khang thiam na sang tak tak mang khan engki man non te to a aman turangin man lo chuan a tlo don lowa aman turangin man ero chuan rei tak tak kha dai don ani chuan a block a po hi hei thir sleeve thunang che kha ni to lowa aluminium kan sei thiam dan tu chuan kan hriat thiam thei dan tu chuan aluminium ti chan ti mayang o a coating a kha hemi hi an coat re ka a sleeve bi ka hi a porei khu coat chin ani ta a kat ve thei to lo ni heng hi thak lok lok ngai aron 5 block ang thau khan le na block he ta lo wang hoi vang a hoi vang a mẹ nó vừa lẹ ngay đó nó đi hoi vang mấy block thak ring ta chon tapit adjust hi ngai vak ngai lo a valve te kan thak ero chon tapit adjust ngai thina ri nok deu anon thenga ri noi anon chen chon tapit te hi check ngai thina ni ma se area smooth thowa a khuringot anga te hian chon tapit lampang hi khoi ngai lo wa khang te ka hriat chian lem lo chon khoi ve lo kha tha eng te po hi a amil pui tur om vek ania a a kha khatiang mil pui ni lo khan mechanic pa ngai chon a thol dan tur tok te kutin an hre to ta khatiang ang kha kan ni lem lo ni chon khoi lo thei hi chu khoi lo ram a tha kan khoi chin ti chi ni lo wa pum le ta rất mày tu na hian audience thatak tak mai kan này à te chu hian lo thir chup me hian en tu kan nei ni ticket tangai lo ia bai kan dar ke kan rem khom me kan ni nghe tun lai in front sin boy emนัดร้านหน้าคันถึงไงลองกัลเวลค่ะใส่ดูดเล็ดเลยจินนัดกันฝนเลยอ่ะimpact wrench mang về đâu chal tục info company này impact wrench này mà sẽ el wrench her na hi le nga ni ama hi kim te ania kim rider bon lutuk mai ania tu no kan thir lai mek hi ropi khop mai hei hi enge ni le bok avan ni nom ve in lo ti nge temperature sensor ani hi o engine ji ngain starta aria ron sang fanga chuan lo ti hniam le tu a control tu bera kha hei hi temperature sensor kan tia engine alum to e ti kha ECU a han thon chaw ECU po ni to lo ECG an tia mi khong unit ECU khan on upgrade ta chu eta hian anon mang to ta hei hianin alum to e atia han sila chuan a khol khanin alum to nun dan turang khan thadal body khan alo siam rem ta ni
chuan hei hi crank position sensor kan tia magnet coil pickup coil o pickup coil kan ti kha hei hi ani ta ni a ming ma sa chu chuan heta hian a self motor a ron tel vek ta hei hi a self motor ani ngala ni a to po to viewin ka ring hei hi self motor ani ngala chuan timing hi tuna hian timing hi lo la da su tia kan da le lawang chuan hei hi magnet coil assembly hei hi a self motor kan ti kha ani ngal veka a chiat vei chuanin ai timing a phial a chiat vei chuanin a to don tu magnet fan hi a thla hi a ron tam me ma khami magnet coil kha current ron pe chuak vek lovin na hian line thum thawin a chuaka input a lut tel ta magnet coil charging a khan dynamo tel ngal tina ni chu engine in a throi nun chia khan current a ron pe chuaka engine a nun ma khan chuan current kha a ei zo current a le lut zo khani te chu ani phong ani timing a set na hemi hi kulai magnet kan da kon a piston ko sang chi na ta piston sang lai bera khan na timing hi chu ama ka ai hi chu shape lo thei po ni lo mechanic chon kan hre deuh vek anga khana dikami ka thla don ni ka thla timing bang fan en so game saf so a play la ya son a timing a chung lai taka son a chunga son in thai chho ma lai ka khoina zon ka hen chung lama in thai chho ma chumi dik che chon ta ni camera chu va po ve he tilai chunga hian SGC unit kan tia hemi a bor zong control tu kha oma hemi bor zong control tu kha SGC unit kan tia ta chuan regulator te khang kha a san paina om venga fik a to lowa ta hen SGC a hian ma ECU kan tia khan a ron tel vek ani chumo chuan hi throttle body ni bal rap thla kai poi ti 5 vek anga yang air filter in ti 5 ngai lo muni o helaya borok bal tok alu khan engine a block rang thina hi anar ko nia hei leina khat vek anar ko hian leilut na salutuka khami leilut na sa kha he ta hian hei engine chunga hian hi engine hemi hi kan sei tak tak helaya throttle body atanga lut kha ta hian borok a lut ta ni chu air filter a bal lutuk khan jon ta hian borok bal kha lut ta thina borok bal kha lut ta engine anun khan hela hena phu chuak le thin ta ni ma se a phu chua lo tam taka kha hei hemi a block a hian hemi block chunga hian a lut ta hemi block chunga hian engine chunga hian a lut ta ti chuan nei a block hi ti hian a lo ran pha ta ni lo ran pha vek ta chuan air filter box hi heta hian a oma heng rei ho hi chir diakina ati bal du bi ka wang hian a chung hi bal duwa boruak bal lawa po chu ta tang chuan hetlai tang hian boruak bal kha alut du em ni chu kan film khur thiam nan air filter hi fai de win kan ti fai renganga chuan engine chunga boruak bal lut tur kha veng dona a block hi a sensitive to sia a block hi pei aluminium coating ti chanang chi kha ni to sia R15 block ang kha ni wangin a sensitive a man turang a man chuan a thlowa ma se tle ma han danglam deuh khana zo ta thin lawa chu kan ria ta tan kan soi tel ani chu pickup coil hei hi ti hian SCG a khana lut top mai ni CECU kan ti anga khana lut topa khadrang khan engkim kha information ron pe chuaka nge tatang khan ron pe chuaka anu na hune engine na lum to ti zong kha hei hian a control le ta teng chu ani pui khop mai
น่ะเฮียนเอ็นตู้มีปุ๋ยโปะกันปุ้งเฉาเวเสียละเฮ้ยเอ็นตู้หลังปังโปะเฮ้ตะโปะเฮ้ยอันน้ำเวนัวแล้วนี่เราอินละเมนนี่กัดแต่เราฟัวเวละไม่แน่มาชินเฮียบ่อยชักชินแต่ส่วนเฮ้ละเห็นสมุยละเบี้ยนู่นนี่เอ็มแล้วผมเลยก็ได้นะออกมาเชมครุมรูมิลันไม่หรอไอ้เทอร์บอดี้ข้านี่ตาอันหัวยเอนจินหัวยเอาเอนจินหัวยข้านอมตาจู่ๆให้บอลโลอินาอัดเสียนะสัตว์ตุกขันให้มีซ็อกเก็ตวอเตอร์พรูฟให้อัดเสียชินตาเนี่ยให้ไลซ็อกเก็ตที่อัดเสียชินตาให้มีเชียร์เฮียนินตุยติลุตาตุยรู้ลัวเองโมอโคลาเจียงเราอมเชียขันให้ไล ECG กันติให้มีช่วงอโคลปุยขันอาลูทนลุตาจู่มีโคลปุยจวนให้ไลเฮียนเอโรโคตรอนเปตานี่ error code kan ti kha asin eng thina kha kharon pe thina chu engine a chiang lo ome ti ve la kharon thil thina heng socket a hian a ngel wa tuina chena sarlu tu khan error code kharon eng thina chu chuan ECG helai a na thaw kha ti boi thina eng senron siama a khola khan tam tak electronic line a khan boina ron thlen thina chuan hi a chok sensor kan tia throttle hei throttle position sensor ania chuan hei auto choke sensor kan tia air adjust ne na in kop to awang khan access a hen a boi du bi ka heng Yamaha hawa hen chuan a boi lu tuk lo ni access a khan a boi du bi ke me ma sang khan zanga man vel bor ani access ho ka chu kan thang na chuan hei throttle kan hong eng chen a zaw nge throttle in hon ti zong zong a kha hi hian taya control box a khan computer a khan a han thon ta chuan a petrol ma mo za tur a kha injector a hian a ron thon lut ta injector in hon ran dan te in hon khat dan te kha he hian a control vek heng hawa hian tuya lua a chia na sat lu tuk chuan he ta hian tuya lua in chia na sat lu chuan anung thei lawanga he ta hian chuan slow running bo yang chi kha om don ani chu apoi mo na ni ta ni chu hei heng ho hi apoi mo lu tuk a heng ho hianin petrol a ei dan tur te petrol function zong zong a kha a ron ti chhuawain ti hei a hnuaiah hian a ke zone a heng lai velah hian a awm thin awangin heta in vuah hi ni wang khan la helai in vuah hi ni wang khan tui chir dia ka per phei khan helai ga ta awm khan a error code te kha a eng ma vi ka khami disable tur jan computer a tianga ya boi thak ta ni chuan empty hawa khanin helai hianin valve a awma air solenoid a awma chu air solenoid a khan ni sai na em vak khan boruak khuwa kha omta chu boruak khuwa chu alo filter a air solenoid in ta hian a lut thin ta ni chuan helai air solenoid tam lu tuk khan in helai pressure a prom pek na chat lu tuk khan engine nung theilo kha siam thin ta chu V3 te MT a te kan boina ni inan en wang anga throttle body hnoya khan pipe in bolu to manga chu in pot phoyanga nisa in scooty in bike ka thi chuan e hian pot phoyanga chuan aron nung le to mai don ani throttle body hi kan ti fai dona petrol a ka ngai top to ni chuan sil ringot in a fai thei to lawa ara ala ka empty tôi tur va kom lo wa ba le ni helai hian hei a sensor chunga kon heng lai ten vai vut a kai na sat lu tu khan sensor khanin na thok tha theilo nang ni po mi thupan thilin mu theilo ang che khan bol lo kai nem lu tu ton sensor kha ne a respond don lo wa na thok tha don lo ti me nga chu chuanin call me ste engine nung thadu lo te ka kha siam ve the ni
zingkara auto chok function lo te siam thea tuna hian a battery lo a tinung do na fuel pump a hi tem hriat tak au lo mai le battery lo a sel thei ta hau lo mai a kan buai ta hle ni nung ta loi mai hei khai kim kim a po atle vek ko lo siam tu pa kim kim ana test lon ki tha mel kum kon lama tan chho don ki a khu to lo re amba kan chon true stroke ko mu kan tia a zau bai ro my name atlan chele to he pa hi bente hey bente ya ai zo thân dar ron bo lam le nên năm mắt đá tụt số tin xua cầm nhét cổ lại cái này dám tụt xuống nữa khi ta tiền là tệ sao ni phốt thì khăn ni phốt rồi sao